Mirando que nós temos situação de crise, com hobby pressão riba nos personal, CMC hace uma chamada na comunidade de Corsol com experiência de cuido para aplicar para regalar um tempo como voluntário no hospital. Mas com 200 gente a aplicar. E rapidamente a evaluar toda a aplicação para assim chegar a grupo que tem a qualificação para vir ajuda. Folha meinta de 31 de março é o primeiro grupo a vir para passar keuring e training para por começar de nos departamento na mesora. Nós estamos sumamente agradecidos na comunidade de Corsol para o sostém de um tempo sumamente difícil aqui. Dank de coração. E corda, ajuda-nos, ajuda-vos. Ik ben sinds bijna 30 jaar verpleegkundige. Ik heb heel veel ervaring in IC-patiëntenbehandeling en ook in palliatieve zorg. Ik woon sinds 5 jaar hier op het eiland met mijn echtgenoot. Mijn echtgenoot werkt ook hier, hij is arts hier op het eiland. En ja, de hele wereld is in een heel moeilijke situatie. En als je kan helpen, dan moet je het doen. Dat is heel makkelijk, het is geen vraag. Zo, ik kan het doen en ik wil het doen. Mi te credo sumamente importante como ciudadano del país aquí para aportar en el momento aquí de crisis, donando más en el sector más comercial. Esse é o coração da crise que está no CMC. Nós trabalhamos 24/7, pacientes começar extra atenção e nós temos que dar sustento tanto na pessoa que está no hospital, que está dando nós cuidado e nós ainda, mas também nos pacientes começar cuidado especial aqui na temporada aqui.